Amala ni jaijo yeni seseni TV East tomo sawal kore jaunjo tomo program woklo Airabetwok. Tomo Airabetwok hone yauni jo engarunon le kusharit keda umisho le bunai mor keda jo aichor jo ishianakini jo Akiro ni puni kamana keda Apeleunan Ateker Akiro ni kamana kede Ejautene la Ateker Akiro ni kamana kede keuna kirianu tuno teso owai Kalo Ashoman Akiro ni kama keda yuara nejo kuna Akiro ni kama keda ipugae lejo kuna lakwana nekwa neja atara Akiro ne bakabe politics ide ka Akiro noa omuya ejana kinan kona ne KOTOMA Airabetwok KOTOMA TV East atupuruchikana lolo jengo ne kede ngarnok lego ikitos ESC o kingana Airabet icheba kaskesi people's leaders people's MPs gente se kusi the poli war to raise kesi ide lolana jengo kede Philip Oucor ese right etesot kukuleru le dukia umishoni teso ajebo kede ajaka David Abala lijate kwa mateso sungezi kirora ari nyoko le gwa utepua kati kirora kwa en ko ekere rasul ejo kukali alaka Ejai kede ya Omoding dane toma tupuruchikana lola koro ngageon kede Philip imala kona sisinaka yala monacheka noa kede kukuleru kero nacheka omo yala mairia muntu ma Herbert na Otesa Herbert na Ateker eka kiror ngono uchori Pilipo oserere iworo tengitunga engori tisera ido botesa ngipangi na jina rabongo da kape Pepsi so koye kapane ya pie maikini bonga che kiror dara kape balare jo che balasi bonbe engare no locking ana parliament yenjo engobere bon kapana o Uganda nesi agbo kariuni kere 2020 agwaiting 2021 agwaiting ikariuni in one term agwaiting engobere doctor recording on so tojo kata era kira dekloit avera igborne parana angini karuja lo stay especially ijeni je pole kototor achumorok I know. So otupite neni Mike Sido bongi sera kede iteso rasbonbe amunodo kairari je kloli gogo irado je Apeleunan Ateker idaudo ja asapan do kwa nangin in the modern way otupite che boro jenjo ite to ngama memisi kitos ai biro no merai na ara biro so misho mamerai na ara irai jo by some standard economy jasa kwa so we factors epo so atupite boro do lo aganga swamar da ja kinga kapali bere ajini ngo na lo muto rekiro ngone Apeleunan Ateker bank le rai lo kwap le tunga lo kwap le bala ba Ateker imagine ripuputo so Ateker bank na gya okay so kapani da ja bulu chi buru so akota salam kino noa kede ya itoklo TV East ane gonbe buna mara msho ipola itopolo teso yala manoi ondo babala imala sisina Yala ma akora salam bena Soroti ona je kanara torungis bere se kukulero ya bwaro na masai au ni otomo kari yare otomo karuni angiri karu era ibur langiri konye mala la subanara eringa jari bera kuna tambre bonembe mo jibiroro avoid no potiki jokoto that's what happened to you konye ibiro mo jibiroro avoiding opotiki jokoto bore pol amone pol yata dai kuju so odo le David Abala akora mal tu ngora ka papero un kere mame la surup kere ka papero and yala mango noi TV East ado ya chama kene sodu cha Ejautene Amonyakinar Ateker jeno ngora le television lo konera lo kide lo Ateker na teso ibore keta polo program le jai program TV angun kora lepi teso I mean I kina tomake ni na baraka lepa na yare kini akotongo atamar bonata kede ajango adenga Ijai ngale beron ken kapite dores ken mamara ta ken chot abere cheto ngara boto bala biya ngototo omegeda ale bodo mamara geda I've told you number one kola ni monjo ebo nara ngona Soroti ngata tele karaseo
They went to court Soroti. They lost. Have a court order. They lost. But at the same time, electoral commission changed the results after 28 days. 28 days. Mamache. And now, I want everybody to know. Sake polo banata kerbori. Mamuneri bore poli yarsone. Jaisone ano attack I do panyo kotana Akiro gela. Anu ngara epra ngara ino ni kwa Ateker. Ngara bere koda yi. Ne ba every jaone. No ba ilosione. No be pora ilosione ni koda na lo city. Otupe no Ejai to makopana. Lolo. Ebo. Nesa kere poli yarsone. Yala masulu. Yala manoi Ajakara Abala Ejai jona no ngara kina dup anyukutana no ikionte so ring na tamu tukwa na tele. Otoma musugun kole abajibo rabaka new words. New terms. Vocabulary. So Otoma Airabetwok idupi ona anyukutana. Omoding. Elama Ateker nyarete singo Omoding Herbert Olaboro da general no ikapa team Omo. Araingo a candidate lobu e teamu Omo o chamu alemun kapo lebu ni aboiki na omisho no ni kamera kede atomonak. So lolo Ejai ngone kape politician alomuto serere konye no eteikite atenant no Soroti City East kapo koje te todi artor bobo my interests. Aso do konye bobo enga yatakin arai bobo ngo a student of Makere University. I'm a graduate student of research in the Department of Environment and Management. Wow. Ngarakibo ngola suban opono seuna ngo angina kapolo aboikinti esishak kede shishana kinak. Dobo ba nepa neni adobo by chair na bait. I was recommended for an EU project. Oh. A project that is funded by EU. So abundo bobongo abuna ruchokindo bobo kede si opono seuna onkapo Ejai or board youth advisory board. Oh. Nesto bobo no. No bobo tete kanu ataka. So ataka Taliban alopet. So Ejai dongo ne akota ibecho kinao misho. Ano ino ni kamera keda tumuna kede ipolo kwa makio angoro kere. Akonga ichecha omisho kede honorable Abala, honorable Philip kede moderator Mr. Noah. Ebo. Ebo. Ateker, the EU advisory board, bakabe the European Union Youth Sounding Board. It is the first board ever to be created by the European Union in Africa and in Uganda. Do eraina Ejai Omoding toma. Congratulations. Narai tele menga kirongun ajenle menga dopitwen bone Ejai toma paperuka diupit is one of the members. It's called Evelyn. Not Evelyn, ni mwini ngojonate. Okay. So Ijoi yeni seseno kinga toma Airabetwok Ijai raine ni moreo na omisho ni dupio ni anyokutane dukete teso. Ido OSABITI Kalo ajenton duchbi Ijai kinibere jo a wrap up, a summary of events no OSABITI. Otoma Airabet, member no Airabet ngesi ebe itageun Inyabukai wa omisha Airabet. OSABITI angonera paran na yarate. Itutos bono bonbe obuaira bani juka kesi tomibore baka berises Inyabukai keditunga omisho Akwap ase ako chalo. Arema mjua inte kone MPO chalo. O mame dio bongo kinetara reason laja uro chalo. Koresu kwa na to hold him accountable. Narai na juka raban MPs kere tomori ses na parasha kaisari kanyuni. Abala bonebe ebeit mamidio business la beta jaunto matogo. Neneme baka beja si committees of parliament amameinen beja si emergency meetings amametenen ngunle mulitete sa Airabet ngun MPs local parliament metropolitan nejasu ngune dunyikede Airabet. So they had the obligation, the opportunity to be in parliament at any time. Dodo nilu jaso chale mamelem lokon inomasisimingi data arengi tunekese agent be what happened. So otoma ngun Abala ban ra kaisar kanyuni ngesia beitor kesia bongun Kampala anwaka panakina geono erabo sabiti ngon asa kaisar kanyuni ngesa parani na iwongon net otomo OSABITI Kalo. Now na kwa na jasi patengon la Forum for Democratic Change atu tubetengin la ngulo poti bakas be birosia Apugan ke Patrick Oboya Muriat. Ngesi opoti boy kino seri amun kesi na soli the National Executive Council meeting na Apollo kinit lo gwe kita ikape president lo bui biro Apugan kia Muriat areas lukwaga mea lo Kampala lidara roiko pana ngesi opoti boy kinos anai wongon net
anu kes de boykin ni bore na unie na ngone ties ngese boykin atar kesi in a closed door consultative meeting otoma ngun adautu kesi as chairman Airabet wadi kaikin balua ne Ejai rionget le ya Akiro na sewo ko Uganda kwenya kin kesi bone ba muriat kede nandala mafabi ko secretary general ngesi Ejai ne baka be suspension ne golorita Kolo kanisa na limu lokol na jibura baka ba golore twene kinga so golorita ya muriat kede nandala kede kesi committee kingana ya kingana FDC so a case polo be bait kwa notifying electoral commission ebe mamulu ebait around itunga lwegwe kitose pate loka FDC otoma Akiro ni kamera kede ya iteni la Apugan ngesikunu biana jasi ide jasi ngun pate loka FDC legwe kinit president power ngesi jasi lo stakonya keda inapeta no area munu case na national executive meeting arebo kese general assembly ne pate loka FDC ne be itaja une rasa parasha kanyape olapangon akespolo na kanyeto sabita ngon be itingu ne boykina kese riamun ne be to reto lota sewo ane president le pate loka FDC ne bolo bola muriat kede do petunganan osole be reto lota sewo ani positions chiekere koto mo pate loka FDC se erokegul ngone Ejai mamengal ajatar kede conclusion be anibo kwa nerasi tungala beto tomopate aniberasi lu mamerasi lu beto tomopate kwenye jasa ina petagune losete jente kesi ni samasi otomopate loka NRM ajasi kesi dibore baka ibe the caucus meeting ni woro onere member lo Airabet kere lo pate loka NRM ay caucus meeting ona Ejai na wongonet kede na ikanya taparashiare otomo caucus meeting angon Akiro no Inyabukai arasi nuepo ne kamera kede apol no Uganda kede pate loka NRM kwenye bore na pol yeno bolom otomairia mun kangin ngesina de loratar MPs Amonyakinar president ayunu kesika nejasi tunga libura ite kesa Apesenin nukolo potu keso dumuta no toma parashan waseo ire ikija Akiro no utijite maba arasi no Akiro no abeite member la Airabet aingi tune president haraibo arasi no Akiro no abeite kesa down mkapa MPs nara itunga lepu edongitosi boy neba kasa musgun ebe money lenders tungali ikopa inikinete itunga ikapun so emonyo kes na je president ngesibone be irieboki itunga libaja inikinete luche kesi no ikapun doa ngininge setne lap etubora pak na chama na kesa nwatacha ngininge setne lap they are charged 20% kujuna ikapun lebete Inyakanar so edawo yo lapidopet Inyakari jameda bubo 20% on top of ameda na tabeti Inyakar ngese apote episode delosi now this punatiti tungale just kena limokinoni was this a blessing in disguise nara itina so tijite mabanu bonye lo shotor MP sai monya Akiro na Apesenin case now alote president chorakine minister la yaita Akiro no pia iko Uganda wanyun bonbe iriamun kede attorney general Mr. Chirowa Kironka wanyun bitolo muno ekisil ano iriebun ai niauna abebenoka nitunga limane lenders narai obe president oriembe 20% charging etunganan ameda angini lap erika punle puno erangi na koko itunga ngungezo aja soto mairi amun na NRM koka sachienge sinobuwe president kede member la Airabet initiator ni Ngora tar nera vice president no Uganda Jessica Lupo keda krigi no Uganda Robna Nabanja patch OSABITI ajeria mun naka United Nations General Assembly no potu wakiri sharno torbe Uganda ngesa kwa puno boya ngai tunga kaisa kanyare kere area munu nginati akotore tunga nepeta itomo no bon lipu akere so obu nera tuptone president olimoki Uganda MPs kede president bitunga lo upara kede ngeso delegation ke kapa vice president ngesa rais tunga itomo no bon so di alaije tungi kany osodi kiriginge sobunge zote maba uparanges da kedi tungi kanyibon lo adaute president itoko Ngora dodongun no baka be yanga troskes tunga kaisa kanyare arasimun tunga la dum troskes ya laija America lisoma ite keda Apugan no Uganda jasinga ngeso poto tukuno seiri amuna no manara putosha kede boderi amunu kangen ngesener la Ejai meanwhile potina tesa alimun ngunda this sodi bobo Akiro chene pola kere ngesino poti ye muto olomunatar aparashia kanyau nikau ebe chorakia Apugan omo una ikwa na company are tunganan lebuni ayangare ya itene loka Soroti Fruit Factory are the privatization of Soroti Fruit Factory limited agent on bonbe eraingone chuma la duko ita Apugan anoengara kina itunga lo teso
aran wa meda ikintunga loteso otomo chuma ngon 80% of the shares arasilwa Apugan anwa itunga loteso so the 20% of the shares arasilwa betos tunga lejena la tukotongina jana kapeteso tropical fruit growers cooperative union ngese aja tarkedi 20% but now government says the kote kwa ne private investor buni ayangari ya itene lo Soroti fruit factory limited ngese nguna kirone jasi idololo KOTOMA Airabetwok loso ning I dup ateso I dup anyo kutani kamera kede au mishonara be Inyabukai Akiro kamera kede Akiro ngona kotonga geonu kede Akiro no bia no poti someone else to my NRM caucus meeting ageonu kede Philipo Oucor Ijai yo kede Ateker bank Ijai nikini jitungi loaning I don't know how your charges are. Meanwhile, MP Salosta monya ne president ngarakin kesan wake sa Apesenin ber. Arasumuna Akiro na posiki. Na beta ene KOTOMA NRM caucus. Ara baja city ache. Ijeni jo there is a saying ebe wanyuje twene ekoi Eko ababai ekoi ababai mami toro na re twana ngonde ara ebala ide etwana le konyite mukuny neze konyo ababai ke ara lo mi diwo bingara no mamjut the saying is you know when you see somebody scratching the buttocks ba yes don't blame him because you don't know be konti jenyo emukunyu emukuy tenine konyajo ne mukunyu so desije nayo gonbe ipi are konyo jenyo so akotongo ara out advocate yes MPs for the first time ijeni jo edola doketait na echam ne tungana bonbe Ejautenis ekotationis ngini kona ulangire konye ipero na iterwa nare ewa edopet a message lo chut akotongo tie president anga otoma imonya na MPs nesiboni be etione Ejautene nara adoketa itane member alo parliament alo Simon be katungo yuara iso ere mira le todut bunbe the cost of living be tionornyo ationore Ejautene and narango because araingo a business person ido araingo a business leader I'm a commercial leader that's why amango companies ido ajeningo the macro issues that drive economy. Etengo bonbe Uganda is among those that, you know, year on year, a polo in terms of economy. Ide Etengo, we've also contained inflation, which is one of the fewest countries in the world. But what is driving the economy? What is driving inflation? What is driving the growth? The real issue, even the devaluation of the dollar has been stable. Itejo kapana agar, I think 2 years, we have contained the US dollar at 3,760. It has never gone above that. It is within 50 shillings. It's within 50. It's or 100. Oscillating. It's oscillating around 50 to 100. Yesterday checked 3,775. Correct. Doesn't matter. But that's within 100. It oscillates around 100 cents, less or more. Even the euro. When did you last see $5,000? I know. Mama, so, itodut bonbe, we are a resilient country. Itodut bonbe, iborolu driving out economy, kata Akor. You know, because only largely we depend on Akor. Itodut bonbe nyamata. Ejasi nyamata. But overall, you want to geja rere kere the economy pole jata riboro. Nesi je najo the pinch. Kere gilomado jo household kere individuals. Nesi why najo the pinch bonbe etiokonyo iboro. Not on aggregate level, but at a level of income to individual to the household. Yes. Now, iwanyu jo MPs
who are admired by everybody. Tunga Kerol must want to be MPs. Because Ijai Kinga, we imagine, and the senior, Honorable Abala will tell us, Nara Jengesi Toma. Ijai jo Kinga, it takes ubun bamuno, a joki borakai, alaije. Ido itenga kesa da. E maintaining even in you, it kesa is correct. Todo bonbe, darti lo iboro. Agari college. Ko yido kwana lo monyete lo ija se tamboro. Tare jasi kwitoma konye monyete kwi. Lulu de kakwi. Ilulu ete kwi. Ojasa yi oboro. So akoronga president hanyu ni boren and restructure the economy. Restructure iboro lu swama oni kere that are meant to drive isirigine usao no loinyo loitonga. I know Ejai PDM, Ejai Mioga, Ejai Operation Wellness Care. Ibo programs no kere course gane. Irikejas. Konye, I am not sure when these things are addressing the real pain. Leja taritonga. So akoronga limbe I monyo na MP salo sa monyo ngina. Yeni jo Ejai jatun sokale. Mamjilo sa monyo kinga. So in that context, they are right. Alo sa monyo kin papa kes. Ejai sonyo. Ejai satun. Nare mamke hai biko yukiza sa konai. Alo. Amachi. But akoronga ngeta ni point. Yes. So that is one side. The other side, nesido itungaluche ka hango. Ka ajo, ka homo, ka Honorable Abala, ka itungana loka pani teoni o TV. Lo mamenya mero pitile nyamate nyo itungalu biya Ejautene case. So I think revisiting a kisil to operationalize a kisil okoje passing attack on the money lenders. I think it is Money overdue. lenders and money laundering. And no, it is money lenders and microfinance tier 4. To operationalize a kisilo, I think 20 is long overdue. Nara mami ngara kin MPs bon. Konye ngara kino ne kere. Ipuitu ngalwe jasi kinga. Lu mama tipake one ijo onachinoa. One unit. Konye atu akiasitu ngitogoe. Atu akiasitu ngimotokano. Atu akiasitu ngigalini. Atu akiasitu ngalupoko. Nara ayangasi nyo imane lenders. Nari polo nyo interest. So I think it sets an edge on that line. I think it is overdue. Bonbe kotoni to revisit a kisilo. Titeringa rakini tunga kere. Nare mama kisila is selective. And kisila are passed for posterity. They are not passed for individuals. So epon la bon in a president kere guidance ke. Bo oloto to olote minister la finance. Airiamunu kede attorney general. And revisit a kisili law. It means president abongo kiti na ija sinyo MPs bon. Arano itunga. Konye noi anwa anyu bonbe yuwaro onikere. Yala manoi. Hono Abala. Ajay. Iko itori yoda. Idupoto yoda. Ijautori yoda loan kapa MP. Engo Ejautene loan. Akonyo tango mukunyo fa longo tay. Akongoda. Now, when I was telling you, Tonga Kole Okawagina, sample did not have Mizikitos. Yes. Our mitos bonebe, Ibujo Parliament one, Nini Borek, A joke. a joke. It is true. A member of Parliament is regime. But the problem which is there, Kanacha, Akorar, General, Legend. And not now to balance between Ejautene Ejai, now Ejautene back in your Kuju. You understand? When I put you from now, Ejautene your Kapuje, the Mamadi Bore. Now to Ejautene Kuju. I also I call a Jara, a Sheraton, Munyonyo, and the rest. So for you, what are you going to do? If you begin coping, are a Kotojara, ma'am, you will be in a trap. That is number one. Number two, when you are there, by the way, Airabet lo yasi kese borungu o uriago seki. Do di ko Ejara ka kui. Ebe ko Ejara, you member of parliament be ko Ejara ka kui de Ejai ipongu. Eja ngunu edu mbe be kapunu from somewhere else. Not even there are those who are doing a business. That's number one. There are those who are being supported by some people of for what reasons I do not know. They get money. Not for you who's there. It imagine because you're like last time. Do you know what they did? These money lenders here decided to tell them we are giving a loan of 1 billion.
When they were just coming, after swearing in, after being sworn in, they went for a loan of 1 billion. If you are going to get, For what? I know, but I would say To manage it's up to you. You're Jenny. They gave them, some of them were given a loan of 1 billion. Wow. Now you're telling me how much money you are going to pay for that 1 billion. Wow. Ari koto jona jaka ara mujari. Na yare kini. Akurunga bungu ni yeyo do ya tacha ungo nojo. Okay. Mara ya pio na losta yengu. Na jaka ito Omoding. Nunyo kaite marija anwa limunetana. Anwa chore eneri lobian MPs kede president. Alama noi kapa da utanga limbe arange twenen lo kwap de shamanara kede tungalu ikede skana motimoti karu kede lo bakai hustlers. Mamengo agirtu nera onachi Philip kede onachi Abala ibore ne Ejai ingisienta arai bere emonyete MPs lu opoto tuboto aseo dobo do isolo akota tamakisa aseo dai birore nari jaibe kategori ngonda ejaskes dake di loans lu dobe elangiri noi at least bere jaijo parliament Ejai bere manelenda expectations bi peror jai touch dobo do eja kait lobo tamakaseo dai birore Ejautene. Akurunga bungu na geuna ni Ijai jo akaulo na gwela nari. Kore jo ni Sesen TV isiri kunyaka waine kun television. Ikoro ya mta paka dio do na bungu na losa konye kede program wok Airabetwok.